Muci uyu uri uri mwena wa Muiga kaunti-ini ya Nyeri kieha na maithori ikirite kuo kurumirira ikuu cia andu mugwanja aria marakuire mutino-ini wa barabara Salgaa. Muthenya wa gatano makiambia thabari kuma mwena wa Kitale kuria maraikaraga na niguo manyitanire na andu angi a nyumba yao mathiko-ini ma mundu wao wakuite. Tugithie mathiko Karudas tugitungana kuo. Twatungana kuo ni twatendire mathiko kinya tugithikana. Muthenya wa ira kiroko nirio maramukirire thimu ya kumatariria kiria endwa ao matunganite nakio no cio ndurari undu muhuthu kurio. Ni ati akijanga ni ngukwira ngimwira pana ndukaige thimu thi njira uria kuhana kiuria kiria ndamuririe me thibitari akijira pana na hawako nyumbani niguo ndamuririe akijira pana. Sasa kuanzia hapo na riu bisheria matigitwo nayo no uria matindite muthenya ucio wa mathiko. He looked very good. He was hugging everybody. Gija mutima cyo kurirwo. Giona na keno kege, keno exaggerated. Na kwa mwena wa Kitale arata maraigira umwe thutha wongi na niguo kuumireria andu a nyumba eno. No nakuo ti undu muhuthu kuyukia ati andu a mugwanja ni marikitie kumatiga. Ni pigo kwetu kwa sababu hawa watoto ndio walikuwa kuso la boma yetu. Aria marakuire mutino-ini uyu ni Charles Munyi, Gerard Munyi, Alice Muthoni, Gladys Mukuhe, Joe Maina, Miles Dongo na Anita Waboi. Nayo kabuni ya Transline iria ratunyetwo marua thutha wa ngari yayo kugia na mutino barabara-ini ya Mai Mahiu nimenereirie itua riu. Mutino-ini ucio andu mugwanja nio marakuire. Actually, the ball now should be in the court of NTSA because they're the ones mandated to ensure there's compliance. It's not only this, we brought this, it's not only Transline. There are quite a number masquerading as Mrs. and actual sense they don't belong to those circles. Moigete ati itua riu nirigucungiriria hathara nene kabuni-ini iyo kuri umuthi athii aria mararihite tigiti na ngari icio matigirwo matari na wa gwika. Ewe ndiwe Mungu wetu, Bwana wa rehema. Ripotera Inoro TV ritwa riakwa ni Waboi wa Wajiko.